Ütü gününden Respublikavut olaqtaqtıra. Bugün bihigi bir dedilaqpıt klasik suriyatçı, bastıgı komediograf Nikolay Denisovich Nestoroyev kanallaq, suriyatçı olağın sırdatar ıtık mallar beleyler tüstöründen videorolik oңорон ähigi jülgütügar taharawıt. Kini literatura ona teatralne iskusta saydıtıgar sünken kılады killer bide. Ondan bugünkü künge kini ayımniların ağan bilir bittahanan, össü kini olaq olaran aspıt beliyetin atın istoşniklerinden bilebit doyan sana kirer. Ol hin suriyatçı türäbit doydutun ona tatlı oluğun temellerigar bar mallar beleyler tüstöründen köpsiyakpiden bağarabıt. Бастатан туран Николай Денисович Нестроев тыгынча 995 сыллаққа білінгенен татты луғын алдын нәхелегер түрәбіді. Иеті Ксения Петровна Селепсова ағата Денис Петрович Нестроевтер барта алта ғыны түрәп біттірі. Онтон үс оғы Николай Федора Анна тынна қал біттірі. Николай онна Анна нарока білдер көстер сүриячы бол біттірі. Бұл жағықтағы лаға өлгі мүнілі қадуғалақ, татты үріқтәқ, әлбәқ болтақ сир. Мана Нестроевтер оттан сир астан, бұлттан сайылылыра, кығының оттақ кен сирге кыстылыра. Ол бәлетін бұл сергелер тұғылылыр. Бетонтан сергені сүриячы сүйс сағығар тұрыр бұттыра. Иккехинен биһиги осколабыт Николай Денисович Нестороев атын тыһынча 991 сылтан сүгер. Икки тыһынча 10 сыллааққа осколабыт учутал сылыгар анан республикага ытыллыбыт сүз бастың сквердер конкурстарыгар кайылагынан анаммыта. Биһиги осколабыт сквера Николай Денисович Нестороевка анаммыта. Маны таһанан ветеран учутал Анна Денисовна Данилова атын сүгер осколабыт крайы өретер төмелигер Нестороевтерга аналлаах анал сала бар. Биһиги түмер бис саамасыда улахан экспонатынан Нестороевтер төрөттерин булар улахан коппата болар. Бу коппуну Анна Николай Бирге Төрөбүттер Федора Денисовна, Сенера Зоя Гаврилевна, Лидия Гаврилевна Гоголевалар 2-нче сатыгыллаакка тас оскулабыта хыллытыгар билахтаабыттырар. Коппа массынан олдубут, бөгөй өләг боларынгана тимиринен кылжыламмыт, сахаматты харысхал үйдөнөн уруйдаммыт. Антон исеттин ариан көрдүрөкка конфет наха күндү болар. Ол ихин конфет суларынан келгетилибит. Игорь Сенмалталар Акулина Михайловна Тутта Сылжавыт Чайныта Геон экономическая наука кандидата Таллар Аранига Анна Инсабны ретинен сүрүбүт аймеларын спехегамас онюрдер урулуктар. Антон Көдүрөр полка Нестороевтер жетебе библиотекаларыттан кенигелери көрөбүт. Манна Анна Инсабны Нестороевага күннү көрөстөрө белахтаабыт турагалчын кугасаттаак тоон жагырын бухатыр кенигете Николай Нестороев сборник трудов исследовательского общества кенигете Бессинский календарь, русская куска салавар, оны даттын кенигелер баалар. Бу кенигелери бияха Российская Федерация, Саха Республикатын народный артистката Анна Егорова төрөппүт кыга Кузьмина Земфира Макаровна белахтаабыт. Түмөнбүт өстүбүр сыда экспонаты Нестороевтер туттагыз жабот кымыз хамсатар белиддера болар. Бу белири аймактара Екатерина Васильевна Максимова белахтаабыт. Бу тыкмаллар бут ырактын жугастан калбит алжаттар багымтыларын тагдаллар. Сурiyatçı Nestoroevter tüstöründen nehelek bitigar ara bolbakka össö Respublikavut muzeydarıttan ämiye bilyakka söp. Bihigi bu Nestoroevter olur bu jelerer kelen turabut. Bu tuhunan Dima Gogolev kapsir. Bu Nestoroevter ıdık jelere. Tatlı muzeyin törüttəçi Dmitri Konusevsev sorunum Allah. Bu muzey territoriyadigar hayandağını ulu plastik suriyatçıları jeleri otara var buluqtaq gen etiyitin ılınan uluspu da qavahalıga Mikhail Mikhailov Sorov öbülünden Nikolay Anna Nestoroevter olur bu jelerin Julen nehelegin birgadete köhören ağalan Alampo ondak sürgülü ağırlık jelerin attıgar bilgi tutuktara. Nöngü hılıgar 2016 hallaqqa balağın ayıgar ağıldı olupta. Жехигер көргү курдук ахыра стол, утер орон тутта сылжыбыт маллар экспонат быхытнык турорулдуут. Мөн бостолга токтуу жехун багарым. Бостол ытык стол. Анна Денисовна Николай Денисович Нестороевтер агаларын Денис Петрович Бирге Төрөбүттерин капсир стол. Бостол ханыру аймактары үрөн калааттагы анял болан жөнөмтан келбит. Клавдия Ивановна Нестороева 1915 сыллаакка Сурiyatçı Төрөбүтө 90 саагар крайы өртөр түмөлгө алган туттарбыт. Остол серенандыгар 1900 сыл ден сурулла сылжары билдер. Остол толатыгар сурiyatçılar әһәләгә бәләре уонна агаларын Бирге Төрөбүттер бары сурулла сылжаллар. Онан хердетен Нестороевтер төрүчүлөрүн быһаран тахарыр кыктакпыт. Остол кырык ыстыры варвары төрөнүнүнөн олдубут болон сөп. Кинер агата килбетак. Жига туттагы жыбыт малларыттан белги сурсуттабытны борун көрөбүт. Бу набору 1995 сыллаакка аймага Екатерина Васильевна Максимова белактырбыт. Белгин бу набор татта төмөнүн фондатыгар кийрен турар. Быйыл сурiyatçı Süsüбебе сахагаранан чыжымактан педагогическая үле ветерана Татьяна Васильевна Ефимова Узер орнун таңан бүзүнү тиган алган туттарбыт. Онан
Бу же экспонаттара өссө да байтылы дуру диен эренебит. Тааттатағы историко-литературный түмәлгі сылжан, массынынан аяннан, ба историялақ чөркөк бөхөлігін сиригер отыгар кәлен, полицилка мемориальный түмәлігер киребит. Саха бедер классик приятеля вида дилапот Николай Настроев, вона кинебалта, оба приятеля Анна Настроева, дойдулардан тартыдырдыттен бой приятель түрәбіті сүйсігірі сұрын көрсе, біле көрекәдбекіттен білігі сұрына болған олықтарын бойын мәтіні атырдан олыс өрдібет. Музейга барда Нестроевтерга аналлақ 6 алтын тақса экспонат бар. Черкахтағы полицилка музейгар Федора терапевтіға Акулина Михайловна оны сетнері Қанаихова Ефимия Ивановна 1915 жыллақары бұл экспонаттары біліқтәйдері. Олардан бейдесері бұл 2 остақ оригинальный бояркен сауылар, бұл са германскай са, бұл Николай Денисович онна Анна Денисовна Нестроева бұл санын болтуыларын оғы сөмірелері. Николай Денисович сұрықсутты оларын әміске ойын тұрын бұл сатын тұппытынан үріққа кейрен қостур, тыяға тақсан құрапаскылыр көртіяқтыр әбет. Онтан болтан кейрәт суынан ахан баран әме остолғыр оларын сұрықсуттыры үйі. Бұл ғұрттық болтан сұрықсуттыртын сыңненан алар әбет. Салғы Нестроевтер қартысқы көрір империал ден атақ стереоскоптарын көрәбет. Стереоскоп 16 стука открыткалах, открытканы тыктарын көрдіққа отчатағы кәрі көстүй көстер. Маны тағына Николай Денисович айымытын кенегелері төрттерін аймақтарын тұс олығын сырдатар ақтылар, ыстатыялар бағылар. Онна Николай Денисович Москва қорыққа Брюсов атынан литературный институтқа үйрәмді. Үйраған сәлік үйрітігер ғалжан көйен бітер бәтаға. Төннен келергер бұ чернильницаны үлжегелер. Бағар салғый айыр үленен жарықтамем ден саналды олу. Ол ғынан баран, кені кәлем баран өр болбата, өлбіді. Онан чөркөқтегі полицилка түмелі сүрячы олығын айыр үлетін сырдатар үтік экспозанттардақ түмел болар. Бу курдук биһиги Николай Денисович Нестроев олорон аспыт ологон сырдатар ытык малларын белелерин осколабыт онна таатты түмеллеригер көрөн баран осколабытыр келебит. Манна биһиги күнай библиотекага киреммит, сурьячы кепсәннерин пьесаларын табирсебит. Оксе, ким манна бугудду карамастагы единен таксан, күнөй каккалатын ден анауты болу. Жадоготта, тыдаты, тит махантан кета тоң сирттенер үйінен таксан, уктак жып жалынан үлдүк күйақаллан юрун, алы турбатық халкауыт бары бітте құлду, угунға курла ниетті еде тұрдақтыры. Тыз ихилләбіт күрдік чуып бұл. Қанымен бас бұғынан құттас көвақ сүйренен әзгінен ахар. Биттем әті қараулар тит төбедігар қатанан, үйәң үрдік келбеніне қаллан деге, туғар тойынға күрдік жолайынлар орғасты. Николай Денисович Нестроев айымнелара билигин ытык айымнелар. Бу айымнелардан биһиги саханыр отун сайдан калбет ологон жаган үтөө gösterin кытта билсебет. Бу ел өбүлөйдак сылга осколобут өрнәчләре Кондратьева Юлиана, Сеня Коля Собакина, Айтана Тарбукина, Николай Денисович Балыксыт, онна Анна Денисовна тиргәһәттер капсәннәрдән скульптурный композиция эскизларын оңорорга өлеләстиләр. Бу олардан Айтана өләдә жиңнак скульптура болан тагыста. Айтана, алыс шегә дириңиз калыннак эскиз оңорбукин. Бу тугынан кырдык капсәңдә. Мен Николай Денисович Нестроев балыксы тен көпсәнен сөйлән ақбытым. Олен балыксы булатын скульптурный композиция эскиен оғырбытым. Эскиспер балыксы булатыны, тыны, әддейні туыны оны тырақын тұтыбытым. Айынығы оғаннер мақайы қанбаны сағырын әрі баттақтақ, кәрін амчың оқтақ, бұтықтақ ден сұрылар. Кені лоғын тұқары тыңпы көркі тыттығар соғынан ағанларар. Ол ехін эскиспер алауғылар бұт кіржағы соғаннер обарағын арибытым, оны бесі оны әппітім. Бас кеспіне художник Дмитрий Валерьевич Постников скульптурный композиция орын тағад бұта. Үйлем скульптурный композиция бол бұтыттан олы сөйрәмін асынығын. Жакыржык киясына көрір скульптурата болан тақсылытте. Onun айтана ай тут ситихилақ бол. Бу өбүлөйүнө сылы көрсөн эхелек битигар олус үшүгөн Николай Анна Нестроевтерга анаммыт ытык месте сквер оңоһулунна. Сурьячылар памятниктерин художник-скульптор Василий Яковлевич Сивцев балыксыт тиргеһеттер композициялары бир дөйдүлаахпыт эдер таланна художник-скульптор Дмитрий Гаврилевич Постников оңордулар. Онтон сквер проектын оңоруга бир дөйдүлаахпыт Максим Николаевич Колодезников, тутан оңоруга Семен Владимирович Малгин бригадите оңороннорун эхелек битигар үелээх бөлөк оңордулар.
Бик дойдулаахпыт Николай Денисевич Неустроев сүүс сүбебес саһын көрсө бу олуктах дойдум салалтата учуталбыт Анна Бронамна тугунан хакас бербиттере бу уриячылар айымеларынан скульптурный үлени диен. Ондакта дойду бароңор боламын үдах долгутулага петнестах болбута. Оны бу балыксыт кепсен Неустроев Николай Денисевич кені кепсені. Бу мана айтана Тарбухина эскиhe onu dia bu beğenip de bu körüğüne arayıp saran Allah'a bildirbit. Ondan bu ana dini hem de tirgehette diyen kepsenlere gölge tirgelenler bu kökan o tutan üyürülerin köpdörörünce bu eskiz diyen bolar bu mana ayan oңоров barıttan bu tanga hava kinler hamsanılara üyürülere o obarhagar oңоров bar tuat tu bäme olurum kömenime boltara kinler hamsanıların göre bu bağı telerere dipurduk tohtar taba görünmen oldu bu Neustroev'tar skiverderiger manlık üleler turbutlara şüvey diyanı bu Того жерлер bu келер көлөнө чыттыр бытыгар олобур булу да. Онда бу хуриятчы ата да аттанар. Онда хакамуга үйлер үһе саддаталар. Маннык ытык сирдер белелер түмәлләргә харалла сытар экспонаттар каннык багарар суриятчы атын үйетителләр. Онтан биһиги үйнер көлөнө кем керәһеттере оларын аспыт олохторун үйнер көлөнага сәһән оңостон тердехтәхпит карыстыктахпыт. Эхигиннин бирге болбут мен сырдатачы Айта Никулина, бирге вернерден оттору Маша Баишева, Ариан Винокуров, Дима Гоголев. Видикка угулла ролиго орда Аделина Осипова, салаячы Анна Сафроновна Кочнева.